Perlok ba Menta kasngi pedengi Yawan Shane Shapo Southwest Kasil District kabari headquarter dari Kamapuran. Perlok ba Menta kasngi pedengi Yawan Shane Shapo Southwest Kasil District kabari headquarter dari Kamapuran. Aku aban EV ya kajing internet sa Southwest Kasil ro menta kasngi ini mene kidan artli kiba paunam ha ko Southwest Kasil District pag kibada-badanam ta kadi ko bay kadi ko ngi mars sedang fini kajing kaba internet adu kata ba ini yang dia po walungi pag iro ito kawa ko internet menta pa din sa kadi kawa ka mga pa EV kadi kawa rilang kini ki artli kita kiba internet adu kata yai sa awan ni perlok kadi internet jo kani kawa ka umro kadang khoi ban iro kadi kajing ka ba internet adu kata te ngaku awan pani EV kadi kajing ya menta kadi kajing inlet ru sati ka kasnong sa po rang te nang tu pada ngilit sa syakman te nang tu ngit sa poy sa ka sudu sa wakaji pakumta terter te yai sa ban ni ninang pani kijing internet jogini kijaka kibaran ha po Southwest Kasil District ban ngin persyang ru ya kaban pani fi ya kane ka ay kini kijaka pikai kiba internet kibadan ang ni po Southwest Kasil District yai sa ban ni